Yauruma. Wenim Israel Kasakata. Wenim Israel town, Cassia, account town Cassia said. A friend of Charlie Abasidami. Some pa, that's the place he was what Tosumino at the Sun War. And no, self-futuano, now the Bema, or here I walk. Otu for making a futupa, making no grammar. Maybe a slow time Cassia. Maybe a dinner Cassia me. What you cheer for money? At the Somania, waiting for me, Sunny Moa. What you cheer for money and do for Tiana, Miss Sunny Moa. What you for the two tankers here. Sometimes here, and now tankers here say, me, some Bagana Techi, I'm a boy here obey, examine penny enemy. Or 2 4, make sure, or you know, obey at the pack. Among a bunch of the pack, among the futupa. As a man, yes, sir, with 2 tankers here. Asantuma yina wura. Ese on tanke se kan tanke se. Se man boy na wo bai wura wadaro mu. Ni papa nyi ne. Nti ni sha obo se me papa wo bai me sum no. Me di ni. Me kire no se na kire amamere bia. Se man nya me wura me ton tanke se. Japan tribe, Santiman Porto. It's true, the 2 4 tankers here, can't tell us, yes, and that was able to also mean our way. I'm an Futupa. No son no son pa. No, or your son. One for my name as I do. Say my son no son pa. I'm an infant, and soon as I demand name of my name. None to 2 4 tankers here. Israel okufuwa tankesiye ne kan tankesiye se me na uti atakura boy no man because of this aya santima mpo akoduina miura oba o jasibre osebo nso otoso minsa me man afutupa me gine na chi eti jamba minya no hwe uti hwe woche Israel mi ya se bani se me dan me chichire na me totu for tankesiye. I'm a certain of any. So I really happy on one. Sir, 2 4 tankers here. I can't tankers here. Sir, you know, me, a pine, let's see a pine to see you. A man to pay a question, a man of a soul, you say, me, so Fanny never damage mamma with 2 4 tankers. Say, that's a rare Osebo, so toss of means. No. Would you have trained to one day? Who adding Clavodo Yawada? Well, would you put to a back? Paragraph 4 and who could Yawada? And I think graph of Rosa friend, Sancho Yawada Korea. Who are black for so near to a Kahubi. Or Papa and to the giant.
ada di ka godo so ya wada no woni na busua wante enti jakare sisa ne man eno de dom ko bo ne fe yase abuto emu kuna pa ego ya wada ogoja ne san na busua ni akwa ato ene ba tu bori de an san ogo na che ewie bese aye fe na bomban ono pigu wo man de no bi ye gina ya en kuna pa ego to su mienu edi keke utana mani ka trim mani pele firi wano sanzini ni pedia utana mani ka trim mani pele firi wano na nwa se so trim ma na sike dan yi gina ye etwe no won hia na ye no me efiti to kama nko ba de na mpeni pensu desile ko ja ni se tu de ti ni pe ni bere wo abu ni kokko kura ni bere pempana ne sike da ko ti ada wo na ti ene ni pe ni bere wo ti jamani ni sike da hyehyɛ no untu be twene daw na wonyi bi so firi nso da se be firi ni maaba so ne santene breni be firi bia mani ni kanfo na nyansa pooi ese no be nyansa fo ani sika da ho bambooi ese ko ntonkro reni o se tu bu na entumpana aprede na mentiana awura chichire fo ni na ane kwa joba o kanfa Ojumfo Israel tam kase kanta kase se mena nani esi amago ehia mena nani amani ampo mena nani bo ayan ntuo mena nani akwa mu apani mena nani osebo nso odikan me ofa ni osebo nso a otosumienu sompa mena nanom som sikagya ni asanteman ana me osebo nso otosumiensa Meba to aso. Beside me ya be. Otumfo osantene. Onisi anyane me. Oni fanyene me. Osangre panyene me. Sa oje che sama me. Na sa na ntumi anko dinkunim. Amfa enurafita ametrewa. Metume ya wada eto ntankese.
ɔhene yere pepe wɔ ne onuanom aba bepie mu ɛwɔ manhyia a na mampɔhene ɛsɔe akyerɛ Asante Kotoko hene ama no biwie no sese mpepe obia ɛkɔ fie nti nananom atsankonya nyinaa apagya wɔ mu ama Kotoko hene kora apagya ne mu yewura apagya ne mu na ade na Dum TV ya wo menhia Kotoko fiem ene na abrewa yi puma kwa mu ma eye na adwansa hene foforo ya yi no eye Nana Kwaku dankwa puma go kodi a wotoso mienu enka ne no e Ghana gasiru ene ide wona adwansa manyene empempre yewura Kotoko hene ede ne nsam hyira ma no awie a wo befura pakai ede nani a kyerɛ yiku fie mu eti sabre ide yokɔ yikuom esanse sante hene ne wo fa prekope ene na adwansa manyene a waba foforo ti empempre ide menhia Kotoko fie mu ade kuso aha ye Dum TV ye mamonity a ade na
Hey!